kubakit bolang nongram Presiden jangka NPYF State Macleay Union ubudiru Presiden jangka NPP jangka Southwest Kasil District uditu bo MDC jangka Makorot Konsensi ubudiru nakaseng Kongres harangkat gini kesan jong sen kisali penyeso na bakaseng NPP ba nongram ulakran dikani hagan tu kabor hadi melawai ke jalan jangka NPP Makorot Block Committee kebalang ngesi kan tarik apa nativity hall Makorot Nununglam kisamna jong kaseng NPP udah tu bahkan ke jalan kila dan bun ba kiri orang ba kiba umka ban pau kerteng kiba nagi pat kiseng kilon penyeso ba kaseng NPP ba udah tu ba kadang kin si bana ke bedam kinunglam kaseng tim siru kilawan penyeso dari bat ke NPP susu udah tu ganya tu ba kadingwan penyeso joki ai mesim sibu ni kinunglam jok NPP mau korwat blok berbor ubah yang kelut mesim ya kiwei political party ko mo tentu iba karnes so siyang lembat akan hun ke jongki ke ba kidon mensuaha ka kongres jadi ngap pedang subah ya ki bagian rong sa party ke jongki te laprak mentakas ngiro kidon ki riurang ba ki bangampat ko apan penpau kerteng ki bana ki weibat ki political party ki lawan ya kapan penyesno bat ngi ka parti ki syai kataru dah hakini ki kandiat panai ki babon kinong yalam jong ka TMC ru ki lawan penyesor angkat pat ngi ka National People's Party ti ka jingwan jong kini ka penlong yang ngi kinong yalam jong ka parti bangin ang kam su klan susu bat ngi kermen ba kumal ong balada ka ki yat ba ki ti session pin sa UI ba ka committee jong ka National People's Party hapo mo korban kan sanang klan susu.